Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Jedna napomena za one koji se tek sad uključili u čitanje ove priče. A ako želite od početka da pratite kompletan tok događaja, vratite se na YouTube listu i krenite od početka. Evo da vam se opet javim umjesto onog robota sa jednom novom pričom. Jest da je taj Ki robot i AI ili kako god hoćete izgleda malo mlađi nego ja, ali pokušat ću danas da ga zamijenim sa sljedećom pričom. Želim da se budim s tobom. Godinu dana je prošlo i ne znam da li da kažem brzo ili sporo, ali poreč se završio. Bilo mi je drago jer je sve tako prošlo i dobro se završilo. Ostala je samo jedna stvar da se obavi. Htio sam da se oprostim sa svojim mojim vjernim pratiocem sa kojim sam provodio svaku nedelju ili svaki vikend, kako god hoćete. Pred sam odlazak kupio sam mu pečeno pile i otišao na dok da ga potražim. Čekao sam, ali uzalud. Nije se pojavio taj dan. Bilo mi malo čudno, ali pošto nedelja nije bila, da tako kažem, pa razumio sam. Onda mi je na pamet palo da odem i pogledam na groblje. Tamo sam ga našao. Ostavio sam mu pile i popričao sa njim kao da me razumije. Oprostio sam se od njega kao od starog druga. Ustao sam, krenuo ka hotelu kad sam u daljini čuo zavijanje. Moram priznati da mi se koža znaježila. Zavijanje sa groblja. Ne mogu vam opisati kako mi je teško bilo, ali izgleda da je sve razumio što sam mu rekao. Po dolasku sa terena sam sa svojim šefom popričao, može li me ostaviti malo u blizini da radim, a ne uvijek da budem negdje na nekom najdaljem terenu. Nije me ni saslušao, nego mi je odmah dodijelio Sarajevo i to 3 radilišta. Kad sam to ispričao Almi, ostalo nam je samo da zaključimo da će me vječno tako tretirati. Možda ne vječito, ali dok god budem najmlađi u firmi, a primovati nisu više mogli nikoga. To nije bilo dobro za mene, a ni za nas. Dogovorili smo se, Alma i ja, da će ta 3 mjeseca u Sarajevu izdržati, a onda ćemo tražiti bilo šta, samo da budemo skupa, zajedno. Da se ponovo budimo skupa, da ustajemo skupa, da dišemo skupa. Tražili smo obadvoje za mene posao, ali bezuspješno. 3 mjeseca su prošla i Sarajevo se završilo i opet se nalazim kod šefa. Ovaj puta me šalje negdje u Sloveniju, Bogu iza leđa, ne znam više ni kako se to selo zvalo. Znam samo da su htjeli da 5 stočnih hala završe odjednom. Pokušam da malog debeljucu, koga smo nazivali šefom, nekako nagovorim da mi da nešto drugo. Uspio sam samo da požuti, pa pocrveni i kako mu je skoro para na uši počela šištati, morao sam se blago izgubiti, polako iz sebe izaći, da ne bi opet propušio i na uši i na nos. Ili bi dobio tu pepeljaru zračnom poštom koja mu stoji kao ukras na stolu. Prekinuo je pušti, ali je patio za cigarama, pa je po čitav dan bulio u tu pepeljaru. Slučajno sam pročitao u novinama da traže portira. Rekao sam Almi da idem iza portira, ali neće više da dozvolim da me šutaju kao probušenu loptu tamo, vamo. Bile su tu i noćne smjene, ali nema veze, bar mogu svaki dan da budem kod kuće. Posao sam dobio i pošao sam da radim kao portir. Jedva su me pustili iz stare firme, morao sam da pretrpim govorancije kod glavnog šefa, da ne kažem ribanje. Pokušao je sve da ostanem, kao nemaju koga zaposlati, pa kad je vidio da nema ništa drugo, da ne pali kod mene, neće mi dati radničku knjižicu, i tako dalje, i tako dalje. Milion nekih razloga. Napokon je on izgleda uvidio da ništa ne vrijedi, pa je odlučio da me pusti. I tako sam ja odšao da radim na radnom mjestu sa osnovnom školom. Plata je bila puno manja, ali
i to mi je vrijedilo samo da budemo skupa. Ubrzo su novi šefovi shvatili da ja imam malo više nego osnovnu školu. Tu je postalo nešto kao građevinska grupa za održavanje i sada su prvi puta pokušali nešto sami da naprave. Pošto su pošli mene da angažuju, da im crtam planove i sračunavam armaturu, naravno sve za potisku platu, ništa više. Sve bi bilo fino da je malo i potrajalo, a ubrzo dođe čovjek čija je kuća bila blizu nas. Saopšteno mi da će njemu biti potrebna kuća i da ako možemo za mjesec dana da se iselimo. Čuje ako može. Pa šta nam je drugo prestalo nego da pristanemo. Pošto nas je primio u svoju kuću i mi hoćemo do kraja da pošteni ostanemo. Vidim da je njemu bilo malo nezgodno da nam to kaže, pa smo ga na kraju još mi počeli tješiti. Tražio sam svaki dan stan, hodao sam, pitao, kupovao novine, raspitivao se i ništa nisam našao. Tako je to uvijek kad nešto hitno tražite, malo je teže. Poslije noćne smjene nisam išao spavati, nego sam pošao ulicu po ulicu, kuću po kuću obilaziti. Jednostavno sam zvonio po redu i ako oni ne izađi iz stana, pitao sam nekog okolo da li znaju imali gdje slobodan stan. Sve je bilo bez uspjeha. I prođeše 3 sedmice i ništa nisam našao. Bukvalno sam svaki dan tražio. Našao sam par stanova čija stanarina bila tolika da mi moja plata nije to dozvoljavala. I par koje je vlaga bila do koljena je malo reći. Vrijeme je prolazilo i polako nas je hvatalo očajanje. Moramo napolje, a nemamo gdje. Sjedimo ja i Alma i ne znamo više šta ćemo. Za 7 dana moramo iseliti. A kuda? Onda sam se sjetio stare bakine kuće u Prnjavru. Složili smo se da pitamo moga oca da se tu uselimo, jer nismo imali drugog izbora. Za posao nema veze, jer nešto ćemo već naći u međuvremenu, tražit ćemo, kopat ćemo, vidjet ćemo. Nekako mi to ličilo na početak, ali drugog izlaza nismo imali. Morali smo pokušati. Sada nam još samo ostaje da sačekamo odgovor, a ako bude negativan, ne znam, onda stvarno ne znam. Ne znam.